बहुत दिन का बाद आया। ओ सही और बहुत अच्छा लग रहा है। सुमन, ओए सुमन। ओ दरजा खुला है देखो। सुमन। अरे टॉय कितने हिली भाई? अरे नहीं यार, वो असल में ना क्या हुआ, वो मेरा मम्मी पापा कुछ काम के लिए बाहर गया है, तो तुम लोग का घर में 2-3 दिन रह सकता हूँ क्या? अगर नहीं है तो बोलो, मैं अभी चला जाता हूँ। नहीं तुम खराब पाए तो बोलो ना, अभी चला जाता हूँ। यार ये क्यों खराब पाऊंगा यार, आओ ना, बैठो बैठो, अपना ही घर समझो। अच्छा हाँ बैठो बैठो बैठो। बैठता हूँ बैठता हूँ। बहुत गर्म लगा है रे, एकदम पूरा। वो बस में आया ना तो इतना गरम, आदमी भी पूरा उठाता है बस में। एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया। तो अरे दोस्त वो बात नहीं है यार, मैं ना आज घर में नहीं रहूंगा। वो आज नया मूवी रिलीज हुआ है ना, लुके लुटपाट करके एक नया मूवी रिलीज हुआ है, तो देखने के लिए मैं घर तक जाऊंगा। तो इसलिए मैं आज तो घर में भी नहीं रहूंगा, तो उधर में जाऊंगा। तो तुम वो क्या करना, तुम उसका घर में चला जाना। उसका क्या नाम था, वो हरी का घर में चला जाओ। आज मैं कल मतलब आज रात को आऊंगा ना, तो तुम ऐसे अभी अकेला बोर हो जाओगे, मम्मी पापा भी नहीं है घर में, तो इसलिए तुम हरी का घर में चला जाओ। एक काम करो, ओ उसको भी बहुत दिन नहीं देखा है, एक साथ जाऊंगा, एक दिन लॉक करूंगा उसको भी। तुम एक काम करो, उसको कॉल करो, तो कॉल करो। ओ हरी कहाँ है पूछो। हाँ हाँ, तुम एक काम करो ना, मुझे भी ले जाओ साथ में, एक साथ दोनों मूवी देखेगा, बेलग मजा आएगा। तो नहीं यार, हाँ 2 बाइक है ना, तो 2 बाइक में पूरा आदमी पूरा फुल है, नहीं तो तुमको तो ऐसे ही ले जा सकता ना, दोस्त है क्यों छोड़ के जाएगा। एक दिन का बात है ना, आज वो मतलब पहला दिन है ना, तो पूरा मन था बहुत पहले से, तो इसलिए देख लूंगा। तुम एक दिन हरी का घर चला जाओ ना, क्या होगा, मैं कल आऊंगा ना फिर से, तो कल एक बात करेगा। तुम कॉल करो, तुम ऐसे बात मत करो। रुको, कॉल कटा है, क्या था उसका नाम, हरी। हेलो, ओए हेलो, ओए हरी कहाँ हो? वो मैं सुमन का घर में आया था, वो बोला है आज वो मूवी देखने के लिए जाएगा बोला, तो वो घर में नहीं रहेगा, घर में भी कोई नहीं है। तुम कहाँ हो? अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, और ठीक है, मैं तुम लोग का घर में जा रहा हूँ, तुम आधा रास्ता तक निकल के आना। तो बहुत दिन का बात है ना, पूरा ये थोड़ा चेंज हो गया है आसपास का वो परिवार। तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। ओए तो सुमन, बाय बाय। वो हरी थोड़ा देर आ रहा है, तो उसका साथी वो मैं जा रहा था, बाय। अरे 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 रुको, चाय पानी खा जाओ। हाँ, अच्छा तो बाय, दोबारा आना, मतलब कल आना कल। तो आज तो मैं वहाँ जाऊँगा ना, तो कल आना, तो ठीक है। अभी वो चाय पानी नहीं खाएगा, जब आ रहा था बस में वो तभी कोल्ड ड्रिंक्स खा लिया, अभी वो कुछ खाने के लिए मन नहीं है, ऐसे ही गर्म लगा है वो। तो बाय बाय बाय, वो मैं क्या आज नहीं आऊँगा, तो कल को आएगा, कल करेगा। तुम अच्छी तरह मूवी देखना, कल बताना मुझे कैसा लगा मूवी। तो बाय। हाँ ओके ओके, जाना ओ, कल आना मीट करना का। ओके बाय बाय। तो वो चला गया। ओ तो সি গ'লগে। তো আজি যাম মাৰ্ঘেৰিটা চিনেমা হলত। তাত যিহেতু আজি লোকেল উৎপাত চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ল, মে' 13 তাৰিখে, সকলোৱে গম পায় আজি ৰিলিজ হ'ল বুলি। চ' আজি তালৈ যাম আৰু সকলোকে দেখাম। দেখাবতো নাই, কপিৰাইট লাগিব। তো কি কৰিম, সকলোকে ক'ম কেনেকুৱা লাগিলে চিনেমাখন চাই পিনে। আৰু তো আমি ইয়াৰ পৰা 4টা লগৰ যাম মাৰ্ঘেৰিটা চিনেমা হললৈ। আৰু তাত আজি মাৰ্ঘেৰিটাত প্ৰগ্ৰেমো আছে, যিহেতু মই কালি ভিডিঅ'টো দেখিছিলে, ভিডিঅ'টা যিহেতু মই দিছিলোঁ। তো তাত অলংকিতা আৰু ৰূপাংকিতা দুজনী গায়ক আহিছিলে, দুজনী বাই গান গালে ধুনীয়া দৰে। ঠিক তেনেদৰে আজিও প্ৰগ্ৰেম আছে তাত। আৰু তাত আজি পৱনদ্বীপ আহিব, আৰু কোনোবা আহিব দেই, মই পৱনদ্বীপৰ কথা গম পাওঁ অকল আহিব বুলি। তো ফাৰ্ষ্টত চিনেমা চামগৈ 7টাৰ পৰা শ্ব' আছে 9টালৈকে। আকৌ 9টাৰ পৰা আহি পিনে কিবা কিবি খাই পিনে তাৰপিছত আকৌ চাম মাৰ্ঘেৰিটাত প্ৰগ্ৰেম, নে কি কয়, এক গুলি মে দো চিকাৰ হয়নে। তো চাই থাকক। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টত ওলাই লওঁগৈ, তাৰপিছত লগৰটো ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত ওলাই যাম, চাই থাকক। বৰ্তমান আহি পিনে ষ্টেচনৰ ওচৰত দোকান এখনত আছোহি। তো এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান মাৰ্ঘেৰিটা চিনেমা হলত লোকেল উৎপাতখন চাবলৈ। তো গৈ থাকোঁ, বৰষুণ দিছে, তো লাহে লাহে গৈ আছোঁ। শ্ব' আছে 7টা বজা বুলি কৈছে, অকণমান লেট হ'ব, তো চাই থাকক। তো এইটো মোৰ পিছত আছে চিনেমা হলটো, আৰু ভাবিছিলোঁ লোকেল উৎপাত চাম বুলি। সদায় মানে লাইফত কিবা এটা নহয় কিবা এটা মিষ্টেক হয় সদায়। উৎপাতখন চাম বুলি
কিন্তু নাই বোলে লোকেল উৎপাতখন 4টাৰ পৰা শ্ব' আছিলে। তো আমিতো 4টা বজাত নাই, 7টা বজাত হৈ আছে বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু 7টা বজাত নাই এতিয়া এইখন লোকেল উৎপাত। আকৌ এদিন আহিম কিন্তু চাবলৈ, নিশ্চয় আহিম। আৰু এতিয়া তো KGF 2খনে চাই লওঁ, বেড লাগাওক। তো চাওক 4টা টিকেট ল'লোঁ, 120 টকাকৈ ল'লে, ওপৰত চাম। তো চাই থাকক। তো চিনেমা হলটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় দেই, আমাৰ ডিগবৈ চিনেমা হলটোতকৈ। কিন্তু ডিগবৈ চিনেমা হলটো এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হ'ল, কেলৈ বন্ধ হ'ল নাজানো, কিন্তু মাৰ্কেটা চিনেমা হলটো বহুত ধুনীয়া হয়। তো এতিয়া গৈ আছোঁ, চিনেমা আৰম্ভ হ'লেই, KGF 2 হ'লেই। এইটো গুটি হাতত এনাৰ্জি ড্ৰিংক লৈ, নহয় আপেলৰ জুচ লৈ পিনে ঠিক আছে। তো সোমাওঁ, চলি আছে। তো ব্ৰহ্মকা আন্ধাৰ গৈ পিনে চলি আছে, চলি আছে। তো আমি 4টা আহিছোঁ, হাতত চিপছ লৈ পিনে চলি আছে। KGF চাওঁ, লোকেল উৎপাতখন গধূলি এখনকে চাওঁ। তো গ'ল এইপিনে চিনেমা খতম। বেছি মানুহে নাছিলে, অকল ওপৰত 2টা মানুহ। আমি 4টা মিলি পিনে অকল মানে 6টা মানুহ আছোঁ অকল, আৰু বেছি মানুহ নাই। তো এতিয়া যাওঁ, ফাৰ্ষ্টত কিবা এটা খাই লওঁগৈ, ভোক লাগিছে। তো এইটো চিনেমা হলটো দেখিছে কি ধুনীয়া। তো কালি আকৌ আহিম। তো এতিয়া চাই থাকক, আগত কি গৈ খাম তাত দেখাই আছোঁ হোটেল এখনত। তো মই ৰুটি লৈছোঁ, আৰু লগৰ 3টাই ভাত খাব, আৰু হেৰি লৈ ল'ম, মাংস লৈ ল'ম। তো ফাৰ্ষ্ট খাই লওঁ, তাৰপিছত যাম তালৈ পৱন হ'ল ৰুটি খোৱা। তো এতিয়া যাওঁ প্ৰগ্ৰেমলৈ। পেটটো পূৰা গধুৰ লাগিছে, খাই দিলোঁ। তো এতিয়া যাওঁ বিহুলৈ, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইডোখৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ চেগুনবাৰী বুলি কয়। তো এতিয়া আন্ধাৰ নাই, ইমান দোকান চোকানবোৰ খোলা নাই, এনেই ইয়াত যথেষ্টখিনি দোকান আছে ওচৰে পাজৰে। তাৰপিছত আৰু কালি লোকেল উৎপাতখন চাবলৈ আহিম। এইটো ভিডিঅ' কাইলৈকে আপলোড দি দিম। আকৌ লোকেল উৎপাত চোৱাটো পৰহিলৈ পাই যাব। সকলোৱে যেনেদৰে এতিয়া 1500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল, যেনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি আছিলে তেনেদৰে কৰি থাকিব আশা কৰিছোঁ সকলোকে। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান মৰম কৰাৰ কাৰণে। আৰু পূৰা বৰষুণ দি আছে। এতিয়া আহিলোঁ হয় বাইকত, গাড়ীত আহিলে ভাল আৰু, বৰষুণটো ছেফটি পৰে। এতিয়া যিটো বৰষুণ দিছে, তো চাই থাকক, কেমেৰাটো এনেকৈ হাত দি থৈ দিছোঁ, নহ'লে পূৰা পানী পৰে ইয়াত। তো চাওক, মানুহ এতিয়াৰ ভিৰ হৈছে আৰু, দেখিছে চবফালে মানুহ 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 পূৰা মানুহ। তো চাই থাকক, পূৰা ডাঙৰ বৰষুণ দিছে, সৰুৱা বৰষুণো নহয়। তো আগত ষ্টেজটো আছে, কালিতকৈতো বহুত যথেষ্টখিনি মানুহ বেছি হৈছে আজি। কালিতো ইমান মানুহ হোৱাই নাছিলে, আজি যিমান হৈছে। এইটো ষ্টেজটো হয়, এইটো ষ্টেজ। মানুহটো পূৰা ভিতৰত পূৰা সাংঘাতিক ভিৰ। আহি একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছিলে বৰষুণৰ তিতি। তো এই শকতটো আছিলে, তাৰ ভাগৰ হুডিটো আছিলে, তাৰ ভাগৰ হুডিটোৱে ওপৰত পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু মানুহ একদম খাতৰা ভিৰ হৈছে, একদম খাতৰা পূৰা খাতৰা। আজি পৱনদ্বীপে মানে কপাব, মই গম পাই গৈছোঁ। তো অকণমান পিছত যাওঁ ভিতৰলৈ। ভিতৰত চাগে পূৰা বোকাটো হ'ব, অভিয়াছলি বোকা হ'ব, যিহেতু যিমান গৰমৰ বৰষুণ দি আছে। তো চাওঁ, ফাৰ্ষ্টত ভিতৰত গৈ লওঁ, তাৰপিছত সকলো পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ। सब लोग को बढ़िया लग रहे हैं, हालचाल क्या बोल सकते, सभी लोग कमाल लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट में पहली बार आया हूँ।
খুলি দিছিলো মাজতে দেখিছে চবে ছাতি লৈ লৈছে বেলেগ বৰষুণ দিছে সাংঘাতিক লগতে ছুটি লৈ আনিলে তাৰ ভিতৰতে সোমাই আছো অৱস্থা দেখিছে কি হৈছে একদম টুপি চুপি পিন্ধি ললো একদম হৈ গ'ল গাইজ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব আৰু এতিয়াতো বৰ সাংঘাতিক ভিৰ হৈছে পুৰা ভিৰ তো এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ তো বাই বাই অকণমান দেৰি চাওক ভিৰটো তাৰপিছত বাই বাই গুড নাইট